so happy watching my mesmerized by these eyes. I'm so happy watching my mesmerized by these eyes. I'm so happy watching my mesmerized by these eyes. I'm so happy watching my mesmerized by these eyes. I'm so happy. This program is proudly sponsored by SO Herbal. Eye kwabna adoma. Ebusia for ye mo bibia akwaba edemoba experiences in life jumedi so awe nego so ehwe Angel TV. Ebusia jumedi ye tonsa efre wana wako ohaw amane enso hwe eni atete mu eso ema omo betena se ehye omo experiences ewo so na ye ria na ye nwie ye san etonsa frɛ a doctors eni ekukudamfo eba so na wo mo ne ababedi nkomo eno ntino mi amidi dwumedi mu chia me midia eye original na yas ba kope mi twa me ho aba me ba eneno ye bema mo more levels eneno eye strong kokra mi twa me ho aba sisia ebusia for modafo pa na yas me na make say Your friend with Theophilus Anan, the doubting Thomas. Me say echinienti ena mpanyimfo se yekum sonko nsuo a ne yehwia ahwe. Sa wo pesa wo ye obasima. Se wo pe African wear a wo be pam a be da wo ho for all occasions dia. Me campo baby ba ko pe ene dia ma wo. Eye kwabna adoma. Obe pam African wear dia maw ama wahya na da ho ma wo ba obi hu say yes we a gentleman. Womo pam mema niema, womo pam maniema, womo wo bags, womo wo shoes. Enya dia wo na ma na etiti anade wo tena ase a na ade trene bi o. Enya no nko a osanso wo slippers. Omo wo in between Hatcho and the West Legon. ICJC asori ne nchen ho a. Fa number no keke. Now the friend no, o friend na onu bedi nkomo obeye wasedi ama. Sky Gap Trends. Kabenado mama shop back yi. Na hadie abrochire niema nkoa ene yeton wa ha sei titiru eye teki niema a eye original yeton bags shoes tese bibia esiesie nipa ema wudi mu na wo ya brantie anase rabadie eye Sky Gap Trend ba kope a omo alaji tabora wonsani fa ho a eba African wear dia eye kwabenado ma eba abrochire niema ene teki niema papa dia eye Sky Gap Trends. SO Herbal Center. Yewo Amasama Stadium Junction. Yesa yare bia bi awo na opa bra, diabetes na hawa bra, cataract na hawa bra, koko na hawa bra, ulcer na hawa bra, cancer na hawa bra, stroke na hawa bra. Bibi biara hawa stomach ulcer, say breast cancer, bibi biara hawa HIV, hepatitis, ade biara hawa efa wapomu di ho bia no. Be stress efa be pie mo Amasama Stadium Junction. Freyen ewo 055 another 5529 253 and 050-344-9444 and 0272-859-115. Ube won se number no ewo screen so fefe. Ebusia for ye mamo akwaba edemoba experiences in life jumedia when it goes wa ohwe sene amekan no maboafo asomasen eni se me makeup eyofa pomodia se obe ehwehwe just love beauty pale omo telephone number is 0241542410 mataria ehemi sene ada mekano se yofa pomodia se obe hwehwe Sky Gap Trends anase Kofi Adoma epam African West nkoa in fact se baby a wo bia oda se nene china kra na opa ye de bebro afi Sky Gap Trends so de eye abrochire ne ma a efe titiru eye tekniema a eye original and baby a wo bia ye be delivery e de ama omo telephone number eye 0266 1855 85 0266 1855 but what the answer obefre baby I will be a size I be ya ye de bebro afi so se obebia eye wo ya anati tu eye wani no eso aye okusukusua but what the answer obehwehwe Dr. SO Herbal Center awo Amasamai wono na aso ya sen but what the answer obefre ni telephone number no number ni 0355 529253
0355529253 bomodin ase obe ehwehwe yeda aboafo a wo so yasin yeda o mase pa ebusua ene yensa aka ye nua ba ye maame yade ye nyina Auntie Millicent ye to no ene woni ye eba be share ni life experiences na wa wo hwe me no wo hu se unka echi wa abrabom wo wani da so nti yenko ne nkodi nkomo Auntie Millicent sister patron te say patron me ho ye Ijidi se ne dia pomu ye pa patron ya nte isansa o pictures bi ene o videos bi a me hu ye in fact na areho nti ne no oni yen ebe share life experiences eba ne sen na sen ne kofa baye de na ye o kura wafutimi ebe ho ye kese esa because ye de na ye nimse nke ye nyinsen obade enka wonyemu a anasa wo fa afura ene wafutimi yesa but wo de ebe ye kese party sase duabo aseche se eyare ye no obi enti ase ne nei a wo ho ato ye ba ne sen kura that's it. I started to say malaria. Okay, I started to say the malaria. Okay. Na me third row and last stop. Na me started the Coco Hospital. I fed the me one say mafun me na say tata na mafunu su peja. Ututo ndro bebre. Eti afedi obe ho ani se wo Nayas tata yi peja. Ne ba wefu ana ba mafu. Ti ye na ti sa de wo kan no bia nim say enyinsen. Ntina ya kan say afedi ekọ akire no na obi ahun so enyanyensen ema mediko konongo agogo mekoye foma dura na ade ni nyina anyayi timi dichi pa kwa desufo so nyina ni nyina anyayi nti me baby amedano so mikita small girl baby amedano bebubu ho nyina nti na me ba ya da so dan ase nsuo tokura eboro me na me ba no na TV station bi betwae nti me call ye no omo de me call na me kwasiska oh okay nti sa TV station for no na frɛ sɛ omo ye party ama akunafo program na me call ye nti me call na me kwahia Dr. Usuansa oh okay our healthy soul herbal center ewo connection oh okay nti no hu me apɛ no so obehwɛ me na me call nti me call nyame afa doctor yeso nti nesa meti ha me ba o doctor no na wonni mo no deda mpacho dabi eba ne sen na wo hia eye doctor Usuansa na wotimi sa wo yare mpacho me hia no TV station ho okay na minnim ne da okay me hia no TV station ho okay. nti ohun me apena o se na maami we wonyama na msi dabi na me kire nse yare na o se na eba na sen na ho na o se na mehwew okay nti o de no number maami na o maami direction baby owo okay na me call na o hwe me a nyame adomene me ho atom asem no aye stranger man kakra nyame adom ohun ato ne ba ne sen ankasa de na oyeye because na wafunu ho ase wafunu apeja pa se ase duabo ase nyinsen etino odi bibi hye mu na otwe adniema ewo wafunu ma na ase o ma wonu ekwan be no fa so a wotimi sa wo yare because asem we de strange na etimi tu nipa dodo na so but wo de na ho na abasoro na yekese pa but eni hobi patche no kure nrua na ode maami nti no me ho to me akikura no no obi abisa me se ye operation ana se nam so enye operation nro na ode maami enti abra wo hia doctor no a wo yes wo besa wo yare no na kwechese wo busuafo wo hemfa pacho ma busuafo but social me ko mu no abusua no po me social ko mu abusua no epo me yare no ma busuafo nyina po me okay hemfa nkasa na wo free na wo san kasa wo ma doctor no TV for no ebe hu na wo da kwan ho ne ade hemfa nkasa na wo ti na wo ma no so ye nkolado do sen pacho me maye mienu okay na me kun no e police ni ye tetakwa the central police station na waka baabi
Nti me behind dan wo new botiano I Igwe town. Ana me rent so ye. E wa Accra ha. E wa Accra ha. Okay. Ana me call botiano. Me kwatena ho no. Okay. Papa ka baabi me koye yiye ba ya nche na we nyina start ye. Nti abusuafo no o man fin Papa ka baby after say ukunu ewuye no na nche bia na papa nsoso efri mu na wokoye yie eti wo baaye na yie mu ye na wokoye baaye no na afi nsɔhwe we nyina start say to na wo nsusu eduabo ana as obi na ayosa na woni say sana na edu baabi ma adwen ye me. Okay. Because na daya so basa ne nsɔhwe bi mu niam bi amihunu. Na ma adwen am say spiritual. Okay. Account. Okay. Teaching na be hu say spiritual enka ho na ye normal yare. Nti woni wabusuafo ntam te sen. Entam ye fine ba yare na ba ye no. Ana omu me step mother kwa ka kira me say nnembre me say wo yare na uniska wo bewu. Okay. Tina woni da so wasa. Ba chan. Auntie Millicent. Sister. O kasa no o kasa okunu ye police ni. Ase police fo so nko mo okuo bi a omo yere no mo nankasa so ate kuo bi a se bi a mo konsohwe mu ana so haw mu a wo mutimi eboa mo tin sohwe we a wo ko mu nyina no wo mo ntimi amoa wo E ba sa no ende o jeji bibi maame. Okay. But me kunu sika nankasa no menje ye. Me kunu abusuafo no na yesa nko mu gina na me gisika no. Na omo so omo na me ntokwa saa. Ntinu up to now no me kunu sika no menje ye. Up till now ukunu sika nje ye but omo timi gigi eye Me emma no welfare. oje welfare oh okay. Nti ba sa no uni jese uni mo bia na se wukun adamfo bia ni ho a abra wo yare ye ne start ye na nko mbetimi aboa wo ana se mbetimi ahwew na ekoduru se wo ne wo ba mo da kwan ho se mo da kiosk mo kwan ho na eduru sa mpempenso na TV no itimi betwa wo E ba na sa no me feel balance wo no. Ana me some behind dan wo Igwe town ha say no. Nti man tena balance wo anche. Owu ye no man tena ho anche. Nti welfare no baji no headquarters e won kran ha. Ana nti ni kuna abusuafo no e sanko mu gina ma ni giska no. Ana omo na me ntokwa saa anche na yare no de no ho. E beji. iti omo na abusuafo na kwaji wukun ni sika na na se sen na ekokoyeye ena na nkola no so na wo ye den na wo hwe wo mpese me hu ni nyina nkola na de tama me wo baras na me ye business. Okay. Nti me am kakra na e da wo. Ana mba me de bi behind dan wa Igwe town. Ana me de bi hwe wo. Nti ya kan se mpapa nso na oboa. Nti na mpapa nso na eboa ma me hwe nkola no. papa na o ye adwuma ben O your head JSS head teacher. e wo himfa E wo kuma sa bua kwa. ebo akwa okay To nya motor accident wa bua kwa road. okay oh kusi shedding pa iti ne ba sa na busuafo ne po kra o yare ye mu no Mpachan. wa nya ukun adamfo na se wankasa obi oben hu bia ama na nso mu anhye wu kran ya nchechewre Nkola na me de ntuma na ekuru no. Ko gina aduane ho se me to bi kwa etumi kasa me nkwa na me ho obi ehu ana obi odwane ehu ya na odwane. iti abra na obi ehu ana odwane ana obi ampese obeba ho so wonya adwuma bia no na woni buafo anidaso bia na wo ye den na wodidi saa moment no na ebitimi so nkola ne so At times I obi share me na me ho ya no mobo. Nti ma me bi kura wo botia no. Sesi o na age me bucket one no hwem. Because no nim said dey me tie dada. Ansa na we ba. Nti no ma me na sesi a oji akola na hwem. Na panyin nso so ono so one off. Oko school one off. okay oba panyin di sen Sesi o 16 years. Bema ono to bi nchen ono ofo no bachan. na sesi second one no so ono so we Oti obi nchen wo botia no ha. iti sesi wankasa no wasitinem te sen e won kran ha after say doctor etimi ehwewo esa wo yare yewi wasitinem wankasa te sen TV fo no betwa me koye no a obi ahu se anya nyensen young guy bi o baby am won but ya no ho no ono no ye adwuma wo company gom tonton show ni spray ni yi on na to kiosk am na me dem ti se kiosk no na me da
say what that kills. That's why. Ebusia for asɛm no ayare hose. Auntie Millicent. Yes, sir. Asɛm a kan yi e mare ho. Na me pese me bisa o say e ba saa no. Polisifoɔ no nto mo ntimi enya mwa bi amwa wo e wo ku side no. Anasa after se bibi esi wieye no. Wantimi enye obi eni wanim ama mo ankwaje ku pension no. E wankasa wantimi amma wo mana ntena wo nkyɛn no wa fa nhwe wo. Pacho me ho to me no me nyanko we. Na why effort bi se wo bekɔ anasa ye mpo bi ma na nipa onkogya wa anasa bi sa. Pacho an. Okay. Asese na wo san ka se obi atoki osama wa brantie bi atoki osama wa ise wo dem abrantie no se ona ne wo ho ho to wi se doctor sa wo yare ma ho to wi ona ne wo ho ana se wo rewo nkakra na se ona asem na reho so be ne de On do to ma me na wa free area okra ono adoye no ye me otoki osama hu ni bi da bi me kura no me ho to me no hu se sesia se na akoyi. Okay. The time na wo yare no ana wafu no aho no ana nkofo hu anu mo dwane no na ni da so na akosise na sakra na wo gidie se wo ho betimi ato bi wo be ba be kan nipa ho bi wo be su da dem Pacho an. Pacho ya na me ko doctor ho no ma me nuru na me ba be no ma me hyeda mu se a me ma duro no su kosoro na me ni nyame akasa se wrade duro we me digidie na no nti aduro we me no ma me gidi se manya ayarsa. Okay. Na ma no ma duro no sa because aduro na jo 1 to 2 mitumi pie na me duntuma na kunu ma sika akwan so sa no me hie nipa bia nkraman ko na gu ka akwan no so nti na tambia mitumi nante ka akwan so sa ma adeche na me nyame kasa se ewrade aduro we a doctor de amame no me digidie no nti me digidie no ma sam ewrade fa so na aduro na sam yare nti na me wogidie. Okay. Nti aduro no onom no for how long ansa na onhu se afi onhu se wo ho to nkakra ba. Aduro no me call ya within 2 months pe na me hu se improvement e ba. Okay. Okay. Nti no ancha kora. Nti aduro no start yen and doctor who and send no start yen within 2 months and who say improvement are started ba nti time ben kra na who sa fedi ho ato na fro no atwe kra because me wanwa just say me hu nkofo bebra o makosa o hawe mu dodo na ewu enti no asem na wo ka no me ankasa agimi nsem aye me se ase da yeso se nyame timi fa doctor bi so sei e ma ne sa obi a se bi ne fu ahon se duabo ase duabo ase nipa ne nyem sa ne yare yesa me so menti ase o menti ase because ase balu wa hu balu wa mfa panian wo ma na wa mfa bibia wo ma ana se wa hu wa chichiri wa nsane a ebe den na etimi adwo nti asem no menti ase it's very strange. Sister ana mukasa ni nyina ni wugidie. Okay. Nti me de me digidie ana konuma aduro no nti no within 5 months pepepe na bibia tutwa. Okay. Nti I didn't start like me no ma me yimfra kakra sa. Okay. Nti no echi no one day me danya ne ye na sabsabe na ma jama na ade na akofom prekope. Wo start aduro ne num no ena o start say uyi mframa ebusuafo mo mfa nche yen o start say uyi mframa nkakra eti no for some time na uja wo na hu say udanyane na hu say waja wo na yego hu aya meja metena ade so me ko private. Okay. To one day the ko private na ade chen na my free na why free nti ade chi obi ahu me wo area ho a na obi ase ewrade ye dawasi o ewrade ye dawasi na ba ne sen ombedwane kra kade na ba te say miracle ene doctor wa ya ade Dr. Owusu ansa wa ya ade na owie ni sika sen ena ocheo ana wo ne wo kan bibisi bia me hwe o me wi sika sen na meje ana sen no ne wo kan Doctor wanjimi sika bia once the kura wanjimi bi nyame o se nyame na aka na koma so onhwe me
to hwem free. Doctor Usu answer show Free. Wanjo one city kura. Aya me ko okro no kura na aya no sa mamiska ama me de betadian di. Ebusia for ye nua ba Millicent asema woken ama ye hu se gidie bi wo baby. Eya ne ye ka se Ghana endru ni ha ayarese ni ha. Enso se udi wo gidie ehwerade mu se baby a wo yare na kodru bia no ayaresa ho anyame befa baby a asa wo yare. Asem na jimi nsem because ebi se duabo ebi se yare na nso ene no nyame adom ne ho atimi atom afa Dr. Usu ansa so ama ne ho atom enche bia ye ne doctor so ebetena se na ye ne ono so abonkomo na ya gene experiences a wonyanya utimi de sa anti-Millicent yare anti-Millicent Yes. it is here kasi when your experiences be brave Patron. after how yare amani awakomi nyina no edin esu ehu anase edin experiences pa ena wonya edi efrisa how we mu before say ukun die obeyare kakra woko o papa so be yare kakra wono so ko but yare we ya ebo wa sebi wafutimi hoye na enipa nyina ehu ana omu dwane na obia yi ba ko ahye wonsa that's obia jai wo life ama obia mpese obeba wo ho no edin suehu pa na wasua ewo Patron adisua de masua bebre ewo. Amma hu se wiase no yemfa yani entu nipa so. Yemfa yani ntu abusua so. okay Wiase no wo ho a fa wani tu nyame so. Wodi wani tu abusua so a wani begu ase. okay Ntimi de masua bebre ewa brabom a daache mi wo bi kapa me de betu mi manfo. okay eni afofrofo eni obia fo etidie na abeka kire doctor Owusu ansa na onimu baabia na ushia wabra na wodakiosu mu kwa ho ofawo esawo yare de na abeka kire Mi ka je doctor say nyame ma no kwatentin na onyi nche ane papa ne adoye a ode ye mi ene ahumobro a ohun mi mobo esa mi ye refree because baby a na makobia no ye gi miska mi nibi nti se nyame aka na akoma ama na asam ye refree a me dana ase nyame ma no kwatentin na onyi nche ebusiafo asem no ayareho sem tese beni ase nyina atata nesu awosen egume ensem ne yakase ye ma na to aso a ye beka ye nwida isanse edine ene wuti kura ye oya na anu madru na ho beto a nyame na weje nefu ankasa ho o yare kura ne edi uchi a normal yare kura edi uchi na ho nto kura na ebusua timi pawo enamfo timi pawo obie tese obi ampese obeben ho even hu akire wakọ nsohwe kakra bi mu anase wakọ ahokire kakra bi mu kura no adofo nyina timi dwane gyawo adofo nyina timi hyerewo na yare ese edin experiences in life eni afofrofo eni obia wakọ nsohwem or how amanim eni tena se twenkomo na yewie a na enipa no wasem na wo de baaye no ehwe se counselor na ese eni tena se a doctors a asofo a anase lawyers a eni o matena se atwetwenkomo ebusua na me Isaiah kai obi m se yaboafo a wo maso yasen atare ehwemi se ye wo fa eye sky gap trends a wo mo alaji tabura ena omo edi ahyeme ene me mpaboa kama omo pam African wear kama ai ya hyeda ye ewo ye man Ghana mu ha se wo hwehwe omo a omo telephone number eye 0266 185585 nti se wo abrochire anase wo babia no se wo pentari ehyemi bia eye sky gap trends ntare no eye abrochire ntare a efe
ai na take niema eye original so ewo ho bia wo bia ebe delivery e de abrɛ wo kwabena doma nso se eniema no wo de bad na echina obepama ma oboden a na from number no bi e de ehia me pa esanse o montawe no wo sha ewuraba ba wo mu wa brand yo no so esipi ne dim omoden a from enase kese enkoma Dr. Ukansi a oda SO Herbal Center ano ona waso yimu a yedi dwumedie kama yede ebremu owa amasaman ebusua bebi bia wo bia se wani na ehaw yare dom bia ehaw bia bomode yan se obe contact Dr. Ukansi a SO Herbal Center bebi bia wo bia no ombenya daje ahwo kama nyame onshraw na yewie yo afei na ye ne doctor owusu ansa ebetenase abetwetwe enkomo na medofo ono so ene yen abehye experiences a wanya ewo na brabom ene adwuma oyim ene empo Millicent a ye ne di nkomo na yaresem ebusua etwa ye ho ye ba ye beto aso ama Eso Herbal Center. Yewo Amasama Stadium Junction. Yesa yare bia bi awo na opa abra, diabetes na hawa abra, cataract na hawa abra, koko na hawa abra, eye ulcer na hawa abra, eye cancer na hawa abra, eye stroke na hawa abra. Bibi biara hawa stomach ulcer, say breast cancer, bibi biara hawa HIV, hepatitis, ade biara hawa efa wapomu di ho bia no. Myster efa be pm Amasama Stadium Junction. Freyen ewo 055 another 5529 253 and 050-344-9444 and 0272-859-115. Ubon se number no e screen so fefe. Ebusia for mudafo pa Nayas. Me na make say. Your friend Theophilus Annan, the doubting Thomas. Me say echinienti ena mpanyimfo se yekum sonko nsuo a ne yehwia ahwe. Sa wo pesa wo ye obasima. Se wo pe African wear a wo be pam a be da wo ho for all occasions dia. Me kamfo baby ba ko pe ene dia ma wo. Eye kwabena adoma. Obepam African wear dia maw ama wahya na da ho ma wo ba obi hu say yes we are gentleman. Womo pam mema niema, womo pam maniema, womo wo bags, womo wo shoes. Enya de wo nama na etiti anade wo tena ase a na ade trene bio. Enya no nko a osanso wo slippers. Omo wo in between hatcho and the West Legon. ICJC asori ne nchen ho a. Fa number no keke. Now the friend, o friend na onu obedi nkomo, obeye wasedi ama. Yes, Sky Gap Trends. Papenado mama shop back yi. Na hadie abrochire niema nkoa ene yeton wa hase. Titiru eye teki niema a eye original. Yeton bags, shoes. Tese bibia esiesie nipa. Ema wudi mu na wo ya brantie anase rabadie. Eye Sky Gap Trend back ope a omo alaji Tabora won sani fa hwa. Eba African wear dia eye kwabenado ma. Eba abrochire niema ene teki niema papa dia eye Sky Gap Trends. Everything for experiences in life to me dealing with Niguswa Oshi. Yamma Kwaba. Yedi, munim say, yes, sia, yo. And not to say, ye Millicent, et snassi, none in share the life experiences or how a mania, any yaria, nake you woo yari, and Dr. Usu and San, etimisa ni yari. Nende wa jenin kwa esi wa mayenti. Eneno ya tonsa Fred Dr. Usu ansa. Enene babe twetwen komo. Ya boafo a wo maso ya sen. Eye Dr. Ukansi. Eye SO Herbal Center awo amasama. Medofo yare bia eye obia tutu America na ko hu. Titiriu eye wani so sa ye okusukusu. Sa ye den se tesi so se tesei. Pomodia se obe contact no the number no e 0555 529253 Pomodia na Fred Dr. Ukansi SO Herbal Center baby bia wo bia
tutu anamo na kono ho obehwew afi wi a atare ehye a me ho aye fi me ho aye ofepa o se na nsan nyina me ho ye wakono me ho aye wakono unya ya nka be kan so ntimi nka ai eye sky gap trends omo alaji tabora in fact omo to abrochire ne ma kama original take niema nyina aka ho original nyina ewom e na afi so kwabenadoma omo branch baako eye kwabenadoma de opam African wear niema nko ya hyeda aye e wo Ghana ha sei se wo hwehwe omo a omo number eye 0266185585 omo in between Hacho West Legon ICGC around where and omo diana baby a okobia no kona ko hu kwabenadoma anase sky gap trends na omo hwe watare ene mpaboa na wonwura baye no NCP na wo mranti yo no nso na obu emra ho medofo afi menimi say yo fa eye just love beauty pally and I see from a number was 0241542410 yeah ko Dr. Uzo ansa honom na ye ne no akakodidi komo ene de ene no yiwa sumankasa na mo sorry ya Ghana esi ya sani Ghana nyina de se ye foot plane ekwa bruchi ade se che yankasa ye culture na nkasa yin sheda njindi ayaresa wa ha onyame wodi ayaresa e de adom ye nti ene no ene doctor ekwa akotwetwe nkomo Dr. Uzo answer Nayas oh afijiapa afen kometu yen apom to say nyame adom boko good edwuma me boko edwuma boko Matilde me no wasiada am say na ka ho a premier no amene washia yeah 2 years ago me no washia o media house bi and I do be minim so kaya yeah. Oh doctor I'm happy to meet you. Thank you so much. Good to see you. Thank you. Doctor ye ka Dr. Uzo ansa odaroma ka bonetofa na cheche wase emayen kakra na fe yento ayen komo no so See, I can say come and some day and be check, but okay. Me can kakra bi. Me doctor ni and I say me na Jumedi and I say hospital I friend or Healthy Soul Medical Center. Me na seminar so. Okay. Boni be ka say me chief labor. Chief labor na say Jumaden ne dey tan nyina me na me ye. Wa na ye. Healthy Soul Medical Center. Yeah, na me training no mienu. Me wo first degree physician assistantship and I'm second degree alternative medicine. Until me can me say kind of trouble come training. So that is we kind of to Uzo answer. Okay. Sir, yeah. Okay, Doctor, ye no be din komo ye ne raba bi atwetwe komo na o train say oyare bianca sama kwhwe ne previous pictures ne videos a say utimi so na nye easy. Na wamaye hu se wo na wo sa na yare nyame fa wo so enene na fu anankofo nyina nim se eduabo ebi kura susu se na enyinsen no ene no ho ato no wo na wasa na yare e ba ne sen na wo hu no wen sen kura na ekokobai. Good. I'm say about 2 years ago. That was 2021 December. That was ending of 2021 okay. December. Okay. And me nya call. Lady be a year program station be so. Okay. Me nane ye fine. Okay. See, we invited me on my letter. Me cry me sponsor me boa no like. Okay. Because not program na year no. Or the boa on na only be a for. Me nane ye fine. See, on say Juma we dey I mean media house radio ni ade ade. See, me nane ye fine. Na family to me so doctor say na me yama e for December yi. Me ye party amom na kamenya kambesa wo ba na wo ne ona ewo mu no ebi mu yare ti wo ne ombe ye obenya interactions one on one ti we dey mesre wa me kwa menyo obi a me performance to ko because me ti we me kwa sorry na me yet ti me pe functions ko ona eni me dey bebre eni me se dey metie nti December no me ko 24th Dr. Minchawa no obi ankwa sorry esa woni nyame ndi o good so it's en komo bona bre wo ma de be ko pa no ho say nyame air force says esa yare sa no I mean there's difference between church and God. Oh okay. Yes, I don't want us to go there but say bre wo ma there's quite completely different. There's completely different from church and God. That's it. Okay. Good.
yɛn fa ɛno wo ho nti me ko program no ɛna me ko hu ma no bebre akonfo bebre bi uhwe o mokra sabi enye awekyekere nti me ka kire girl no say on my table and a chair na me consult. Okay, so I took my time to spend the whole day. Okay, Until there was a long queue. Until me, it's okay. Me ni omo kasa 101. The obehia me number me de be ma no. The obehia baby a metre no say onko ha no me. Nti me ye ne sa nti e drew Millicent so no. Nya the funu aye kese sa na ode ntoma no. Abo kata no ho. Nti na nimu ko ana. Ti ya na busan sa de wonyim na so da bi. Na awunim nkomo ne wa. Nti na apparently no. Wem say me ma ne nyina me hu mu nyina bebrebe ne nyina Millicent pe. Na otu ana like actually no. Na course na eba no. Na I was overwhelmed. Nti na me dwane. Ono na na ni da so asan wo no ho a obi ehu na wo dwane a bi susu se bia boy bi susu nyinsen no. Exactly. Ono na nyame ma osunsum to so. Because ono ni sunsum to was wrong. Yes, I don't know so ni sunsum na to me so. Ai nyame so say. Nti course na ba bebre fe na me po me fa course no but on the end was persistent. Sa ofre me so nya betre me mo aba. Nti me mane ko hu me doctors ne ba ko. On say adwuma no minim say wonim healthy so pa year. Ye o kese pa e wo camp Liberia camp. E ho no ye 24/7 e ho ye admissions. Okay. E na nya me nkwa na me ye adwuma ne other doctors so ye adwuma nti me kan so ndi kan ko hu sa doctor no no your ba so Dr. SP. Nti mane ko ho. So ko na doctor na mane ko ye scan. E ye abdominal scan. And because now e pese hu what is actually happening in the abdomen. Okay. Nti okoye no ti scan or the buy no koye wo patholab senkofo bebre nim na e wo kaswa. Oh, okay. Patholab, yes. Ya na ye ma client ko even though ye na ye wo ye diagnostic centers no ya ye per confirmations. Nti be etimi they will be called Lancet, they be called different places just to confirm our differential diagnosis. Nti oga no eye no lady no eye doctor lady no SP Oma Millicent ko bae no. No friend say doctor case we there ye man ko. Me ma ye Australia kakra because on say on expensive me say fe no we school be 3 years in nti. And also doctor case we there ye man ko. Sa na okasa. Onye hu case na nya hey doctor we there ye man ko. Because on person of say in records on say o ye adwuma na obi wu o so many idea enye dimpa na abeye edim bone atena so yeah no so doctor we dey man ko of na me work Kaneshi because your branch back work Kaneshi. Oh, okay. Yes and of I'm so okay branches in you say branches na say yeah 4. Oh, wow. Good. Nyame sure. Yes back wo Takwa back wo Kaneshi back wo Kaswa and e wo wase kropon. Oh, okay. Yes nti o cancer nam so into cancer am say okay nti we dey monfa lab ne ma no na ombra Kaneshi and me cancer actually doctor no nti omo package ni folder ne labs investigation nyina na ma no okay o dey buy store no nim na me san so suro nti me san ne ma me doctors ne ba ko ono kra dey nya adwuma me ho wa ye adwuma me ho da ba ono so abie the facility. Okay. Very good guy. I admire his skills because of age and I also experience nti be the name on so the on so na make us o kan bema I say bema case we dey chale me group I'm so okay nti I started avoiding Millicent of me na me fa nti cause hu bia beto na die ni we enye nyinsen wo so a wo si nye dua bona me da sa yare nti me ye diagnosis ni bebre me ye liver function test me ye scan ti scan no results back where by say HCC ne ye hepatocellular carcinoma in medical terminology no what word be a hepa it means the liver. Oh, okay. Yes, so cellular means cells, carcinoma means cancer. So that was the diagnosis. Almost when you liver cancer. It's liver cancer na ma brebo no ayedin. Ayedin. Yes. Na ya so what your brebo no said it say sapo. And I say foam. On brebo no. Okay. Emre. Na den na we. Ntokron kitin bebre wo mu a emoja fi ye yefunu mu. Moja ni nsuo. Efri ye yefunu mu. Ekọ brebo no. Brebo what say no. What me nimu say brebo no wo say nifa so. Yes. Kase pa efri unufo asesa. Ebe si
wa on fin say brebo no da ho kakraka sa ye yi honam dua no fi ho a is the liver is the second largest organ. Esopa emodu ye yi wo muduro say bia wo weigh bia 80 kg a ye yi eno ni free wa me weigh be 20 we be 50 okay 50 be 30 and e free so okay emodu pa because odijuma so no bebre aso nti Millicent de no na aye denden te se boba nti ka fluid na efi udidi a support digestion moja ne ade a ebekọ vein bia efe no hepatic vein eno nso ewo yefun no ene brebo na eboso sa nti nkasa vein no ewo se ede moja ne nyina ekọ brebo no na brebo no bubu moja na se sone so na fa ni pedua na entimi nyesa nti moja ne fi yefun ni mu a na akopim brebo no na asan na chi akoyese nsu ayiri ana nsu ato na wabọ pampim on se pampim no ho ha nsu ntimi nko akire nti pim a ebesan na akotai baby nti wa hu se okọ akire se okọ anim nti Millicent de no the diagnosis was HCC with massive ascites. You can say ascites that's the abnormal fluid in the abdomen. So that was the diagnosis. Okay. So yeah, I'm okay. So now me who diagnosis in there. E no be brain so ho. Oh wow. Yeah, the way. Nti kakra medical man bibia e be soften brebo no. Oh. So the odi kan me say me tie mon komo na now no niska because me calculation be cost me 18,000. 18,000. And me catch say on for 8,000 embra. Nanka yen starting no so doctor me nibi. Say wa wonim wo kwa obi na e de wo man yen say enti me nibi na so okay. Enti ne tietia na tintin say o start medications no. 2 weeks and of me say doctor me yin from abebre. Okay. Na the same smith me didi. But first no to so anymore. We share the old pictures now. It is why dry. It mean didi as a shini ni mu. Exactly. Until 2 weeks no friend me say as I say o me didi pa. Na o yin fama. So be o ja ne nan so a at the same kruma ya twitwa ya poto. Say na color no. It's here I'm so okay. Yeah, me say a good sign. Until on the onkoso. Until to me man 2 weeks because I'm person me monitor progress no. Until every 2 weeks be na ba bi a bampa I say doctor and this kakra me dey be to dey anya di minya. It's okay bi na man 100 cedis. Okay. Na okọ. Obi o honso obeba na ndro ni bi o ha o say me dey dose because I say me treat infections. Yes another phase. Okay. Good. Until now o say me man on IV fluids ni ade any bia antibiotics intravenous antibiotics. O say doctor me need you to be at mom ko aduane e ma no e be dikra ansa na my yes treatment no. Nti kakran in fact it was like a magic to me. Easy. At that time now so I for 2021 the say I don't know so now Ghana yare by pan yare by pan Satam no ba no hu I for some weird cases obi wana na show asabi ntosha ho no obi mana ase atatai no mo ye fine nti oba na me de share in crying say papa you oba na say na otie and then sometimes I have pictures nti me de share in crime me de share patients na say I for no me de share omo in crying say o de no so ebeko because say ya na obi so etie nti oba na me de ebon komo and regardless of who you are, what time more be so even though Millicent was not paying money, no, about consulting room between nearly 1 hour. That's yes, because I had a son Casano. Obaya, and yet say we yare wo hunamuni in Kwan, a chess one yare. It starts from the mind, from your mind to your soul. Okay. Then the spirit. And see, I was saying, yes, I do me in some way, you know, cry and sana. Maba honamani. Yeah, I'm sure what that's it. It's intimate, I don't know. It's doctor. Ostati say o treating Bruno. For how long? How many months? Yeah. And who say afidi yare no bafom. Good. 2 weeks and I'll say we in from apa now. Who said the yemen my ha? Because me need in common see from 2 months. Yeah. And na ohun say
2 months pa after 2 months na dey who say yes na ye phone no mo form pa anti ntade bia na start na share maternity yet or ban nyina after 2 months I feel no start to normal dresses until make a chance on course so 3 months so it took like 5 months but yes the of this year I'm say late December up to now no more drop here but what you okay yakoye scan everything is gone liver na I revive it cells ni nyina ye normal say doctor ukasa na usi o jane naya sebe na isi nkruma ni ade na eno na eden no good so we di ka che mu say ye fun no ene ana say ye mu nyoma ni nyina eye your pancreas spleen we mu nyina ye organs we ye yes your small intestines ni nyina no ene brebo ne wotwaka because ono no o said they would die udidi na woda ade bechi na wetimi agya wonan it means say digestive system no ono ontonko na wada so what I say ono ontonko na wada most of the organs ni bebre wada no eye adwuma nti eye adwuma no so the nsuo na eye adwuma say nsuo na e wo senka kobrebo no na say na medicine de na enkobio nti e betai baby fa betai na yefun ni mo nti e betai na yefun na aye infected nti aye infected sound say say pompo bowa minim say pompo bowa pompo bowa on say pie umia epaya sa pie na e pause and say say the as be free ahrobi eni moja bia fafa nti sa de no na nke be kunu no eno na nke be koso ekoso sa na nke amana afi mu but afi I will say about yantwe in different or you know because I'm me force send the free ahun idi for say o ka so wasa na yare di adwen ba mtiman say the doctor the pani bi shemu na wo twetwen ne mani free I mean during training time you marry wo university you course screen ade ne cases say your hospital say you twin your friend paracentesis you twin and paracentesis you twin so ni nyina fi your phone musa but we dey the man ye na sa nti edro na me de man no na wo say oja ne nan nti e ba no na e ba te say pie ye ene ade nti nsu na e hye ne ye phone ama ne ye phone aye kese na e ba te say de nkuma ya poto de afra je say o kan na e asefin na areho doctors for no somatisi be bri na ya beifo o kan ho ana because bibri na ni be yia eniema sei pa de e din say say doctors dey why is asofo was asofo bibiri abaifo kase we beto enti doctors so say wo touch na koma na se wo kase sa yare ye we die mi ma wu me sa yare ya me sa yare o kase obewu so ene wo ye den obewu bibiri abaifo doctor o kan ho ana ma ye hu enya no kreda say beye timi bibia nipa bibie ne ho esombo sen nipa ade bie ni ho a e wa asase so a eson nipa ana say tumi wom esen nipa what I say nti wa oti ho nipa bia oti ho no osom bosen beye osom bosen sebi bosoma yetwa emoja ene is it I don't know how I can make it for you to feel say we are so powerful nipa is so powerful nipa is I keep repeating it nipa is so powerful nti wo hunhia se bia wo be gunsa bi ana se wo betwa moja bi ansa na watimi aya nwanwade be ye ntimi nipa I keep boldly say that be ye ntimi nipa because when nipa wo ye tie ntimi wo hwa itimi nipa e ma nipa nyame timi fa nipa so ye nsentrene nsa so your source that is God I mean in fact we be say adwuma ya we you saw the light na ye adwuma akosombo na wonya light na fem boa okay nti say wo ye wadwen so ke wo de wo mpa akosombo na wo pe generator hwe a car ebe so wetri yes e was so tofu ni sa na manema na nyina very good nti sa na nipa nso tie ye wo direct link from God nti say wo ma weni ambra hwe sa link no na wo ka say wo kope
enema bi aka ho ma wo bre me say kra me mompaye say na me kan you say wo mompaye na obi a wo mompaye so de na say wo ngi nyame ndi na mompaye na ngi nyame ndi na wo nyame timi fa wo so say yare ni sentreni yes say me ngi nyame ndi okay me nyame no e direct I mean matis bi a wo so won de won ngi nyame ndi won kwa sorry won ngi nyame ndi ntimi de minim say ja wo so won kwa sorry na say won ngi nyame ndi kwa sorry ba me de ne direct with God okay so what I say ni pe bi me fan fa obi aso aha nti sanet na ma di kan ye mfato ho say ye electricities ye wo akosombo de ho na ye wo generator ye wo solar ye wo batteries ne man nti de na obekọ okay enye akosombo de na obekọ na generator de obetimi oka you doctor ye to ko ye nyoma bi bon say se ko fa moja bra yes ko ya tro bon say tro pa button tin na abekọ na moja no we nya na che se wuwu mu anu no what you say nti ade na nyame de no ho a ono de mouth direct yeah that's doctor na me sure pa na my next question maybe say yare ahoro pen na wutimi sa na de hen so na wasa ama aye evidence da ho say Millicent de bi ahwefo a ehwo no baby minim say ahwefo bi mo hwemi a omo nimi okay enkofo bebre obi ho kwa na me hwe no bi 10 years ago nti say ka wa frame say no o hwemi a doctor we hwehwe no okay nti me say da nye mainstream advert sa wa hwe healthy so a on say yenye na ye wa ha brab da bi okay ye de ni nyina ye referrals obi a wa boa no da no so de obi aba okay anti ye the evidence in the obebre o mi phone so first na me ntwa but say am say doctor we dey say we twa to da chance we say doctors na bebre na ne nkofo ehye ho but we dey will before ne or after pictures ni bibia edi adanse doctor we started with Juma from I think such how many years 13 years we started Juma 13 good years experiences pain and wa fema e good and na say ye bad of for say nkeni na wanu say wo bu ani pebi okay because e bia wafa bibi mu say na wo ka say wo hu ayi ekunafo bebre na omo saso na ebi ho kra wo njindi because wo sha 8 we ni kun awu ni nti onam ho kama say na Millicent nkon aso tall so sa no for experiences ben wenya ye bad I ni wanu anade ye good nso a wunya ya nka woto aso good also area say no your individual differences obia ne say de nyame bo no ada bia me ka me ho anase me kan fo ma nyame say me no eso bo me different okay because me hu bibia say ye bad anase ye good good okay yes because bad and good dear doctor we benya bi because experiences dear will be yes ubia wo bad e bi kura dear wo fa ne so me ye adwuma ma wo ne wo de ure nyina hye ni mu but ne we bi tray we di hwambo ate ase e bia fa ne se Millicent dear oni hwe enei I mean so nya wo de ugidie nyina abo ano no wo ye bebre yi wa ma enti no bad and good dear wo bi ba that's what I'm saying say yeah but it depends on whom the situation happens to. Okay. Yeah, will be BBI too, bad and the good aspect. But it depends. Said there will be fun. And I say me personally in there. Okay. It's see now you good okay. A bad and so okay. Okay. Because me who we say a learning experience and I say a learning field. Okay. So what else? And me BBI boom abem and a BBI so me trimunya me de. Okay. Okay. That's me. Okay, that's fine. Yes. Bibia mbu mabem. Bibia nso ma mitirimunya me de. Okay. Enti te se Millicent die ya ne ho ato ne ade ade. That's it. Na bi wo say. Ha na ma me ho so na no because my yes okay. Millicent nye. Na se china bi ko ko gina ba bi say doctor wusu ansan kwanya no sa ya na se nimu na. Ma ye bi. Ama ya obi aka. Yeah. So it depends. It's a learning field for me. Okay. I have so much experiences. So much experience. Okay. But ni nyina boa Emma utimi den evolve it because we are here to evolve and then learn and become like God. Doctor, yes, Nyagopon insurance to nsafre by ntimpacho o final words wo de bema ahwefo a omo show. The media ni title experiences in life
mama ne hunu nti meni adaho timpacho my final good wait one Millicent kasa na metie din so kan bibi say GDA unim say that moment na me hwe Millicent no minya the same case the same diagnosis but woman ewu woman na oskasen Millicent woman na oye MP yire oye MP bi yire member of parliament bi yire obi nyankwa ono no kra first day no oti abe 3500 first day na kra so no be fi hono ono fi mo ba Millicent when you one CD GDA fit na me di kan say nipa no bibie ne ho so sen wo e we wiase a wo ba ye enti me ka ama hwefo wana ehwe yen etie wo show yi experience no unya wo de suban ene opepa wo de be so side experience ni mu unhu ne se ekun unhu ne se boaw unhu ne se shape ana unhu ne se sewo nipa there's more than what you see to say who me say no bibi wo me mu aye more than what ye nyina cameraman ne producer ye nyina ye hu no there's more beyond that to say oh fa bibi mu a I mean what cry ya dance dey Nayas doctor ni ye ja doctor mini ya when you ni from kwala abremu abesise woni adanse woni experiences very good but one mass experiences no answer wo one ma be experience na ma otrimu anya wo there because ebia fisikam experiences ne ba nyina aya wo desa but one chances will be me spoon feed you wo ye wadwuma sisi experience in the sanity that's pa say it won't suffer obai and as ye kese bi ensan enkoma yaboafo I the oye mi makeup just love beauty parlor womo wo dome gym center around honoma na womo wo afi so matare ndie me ka ho asempa isanse ne ntare na bu na so se obenya atare papa hye na baby a wodi besi bia no wanya animonyam de eye baby ba akopeye sky gap trends womo wa lagita bora womo asoso na womo pam african wear eye kwadrado ma womo soso wo hachu in between hachu any west legon temo womo telephone number 0266185585 afi Dr. Okansi eye SO Herbal Center wono na asoya sen Dr. SO sweets nyame nshra baby a wo bia nyame nshra pa sense me free Germany buy na mani so aye mi kusukusu pa just say na enye easy but me buy was na yasbra me show ohwe me wa ma say mani so atse me wan kama ebusua yare bia eye obia titiri ye eni yare won say yenyi koye mpani mfi so na yeni no my problem kakra nti misro tutu America na kokko hu Dr. Okansi SO Herbal Center nyankopon insura obibia ebusua mi wi ehye say yofa o wa brutre baby bia wo bia eye lash hair GH omo telephone number eye 055 029 0600 I lash hair GH omo kwabenya around White House wa na omo bomodi answer obe from 0550290600 nyaminsha obibia enase yakese enkoma maboafo nyina afa dwumadie sa wopese osoya sen na sa wopese o sponsor na ye bo dwumadie bia ho da road maw enye TV nko a all the social media bomodi na contact Nayas 0244506706 ebusuya for dwumadie wani guso a ohwe experiences in life mama ne hunu nti mani adaho ebusuya amane bia ukom how bia ukom bebi bia wo bia no sa wopese wo ne yen ebeka bom tenase na wo ne yen share wo life experiences sa bomodi answer obe contact ye e 0244506706 0244506706 anampo no se ebia pese wo so ya sen dwumadie ye di se opese oboa yen a sponsorships bibia opese obeton yema e wo ye program ne so a eno so for the same number now 0244506706
ye de obi bia se nyankopon inshra obi bia ene me cameraman fo nyina me boss bra Richard Master Richard Mr Richard papa bi nyame onshra pa afi so sound man ba ko pe papa nofo and Richard nofo ba ko pe na cameraman I ni he mi se na no ko e mai de mo na manu I ni baby a obi a nyame nshra wat oni pp friends na abe yankopon nshra obi bia se dwumadi a yedi ipa wo mu kriwa etwa no se ye ofe na se bibia wo bia wedding engagement parties bibia wo twa bia no so opese ofre wo mu a bo modern ana frɛ hwehwɛ Alpha Angels so omo kra omo wiye yedin angel team mo wiye ye be charge mo ati Alpha Angels omo yade omo ye great omo wa potre nyamesro omo pa bibia wo bia no frɛ wo mu na omo mra emetwa wadwuma no emma bibia wo ye nche wo Togo bibia wo bia hwehwɛ wo mu emfa wadwuma nkonkoma cameraman fo bia mo mu metwa apole o na yas magia tum de magia tum mi che mi nua be Matthew Floss Annan nyame nshira ne pa bibi wo bia edo bia Mr Frimpong Angel TV crew nyina nyame onshiro bia medamase yakra mo kasande ebesan atwaso I'm so happy watching I'm mesmerized by the eyes. I'm so happy watching I'm mesmerized by the eyes. I'm so happy watching I'm mesmerized by the eyes. I'm so happy watching I'm mesmerized by the eyes. I'm so happy. This program is proudly sponsored by SO Herbal. Eye kwabna adoma